Miario ya Ngavana wa Samburu Moses Lenolkulal yukite thutha arutani acio kuria thirikari kuhitukira kamiti ya kwandika arutani ya TSC imathamie kuma mwena ucio makiuga muturire wao uri hatikaini thutha gutharikirwo ni arutwo a cukuru wa Kirimon. Arutani acio maratharikirwo irathi-ini ni arutwo aria marari na njuguma na matharaita mangi kiambiriria-ini gia kiumia giki giiko kiria Lenolkulal amenereirie. Hakikishe kwamba haipati mizizi. Tungetaka kusema pengine ni isolated incidents, na nafikiri kupitia Ministry of Education, kupitia security agencies ni mzuri pia kuchunguza haswa kiini ya kusoroteka kwa nidhamu katika shule ya Kirimon. Lenolkulal niaugite thirikari yake niyoete ikinya ria kugacirithia ugitiri cukuru-ini ciothe kuna arutani matigutharikirwo ringi. Japokuwa tushughuliki directly na security, lakini pia tungetaka kuhimiza wenye wako na jukumu ya security wachunguze nini iliendelea katika Kirimon. Tunashutumu hiyo tokeo. Oho niaugite ni megwita mucemanio wa naihenya gatagati ka arutani acio hamwe na aciari a ciana icio. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.